Have to pay my respects, Sir Joe. Yeah. Monga male langi ma tasanga tua male nang farwar baya man malu the faso so mai mai to fa tu mu mai tu isi lai nei koi fa mo le kol malu ai ngam sta around. Can you move forward a bit please? Ia tatonu le a matatato tamoe. Ua tala mai langi le mamalu le tua. Ai whaalie la langi ma le vani manimo. Le matalasi o na rofa. Whapena le so. Susu lau sunga le whawhiangainga. Lau sunga whatafa lefu. Fio I lau fio ngai pale mia. Lau fio ngai fia me, Naomi, Taafa. A fio sui malu, minsta. A minsta la molanga. A fio mai o tātou paanga, whawao maro. Ai meise le paia mani mamaru, o le awa laulia. O tō paia mamaru whaatala le lei. Whaamaro, ma whaatinu. O le anunu watu. Awa paia mamaru mai le wapau. E o I le whaapapau. Ai vei lo leo e whanusui le fionga ni staff ato awan whai ngā whaiku. Ia fionga ia lauri e mari e toa, e watea, o lata I wā fosi. E whātaro whatuai, I paia mani malo sāroa. Wā whanga potopoto I ona tūranga wha alupe lupe ina. Taro lava. A fio mai am tala mai au. I le whamana tuina o le aso tau mawha o lalangi.
A toi fo'i ma le whātauaina o whala au whaisua, ma whala au tau mawhamata I le nei tausanga I le laulanga. Reverend Whatafa Nephew, the Honourable Prime Minister, Honourable Fale, Naomi Mtaafa, Honourable Ministers of Cabinet and Associate Ministers, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the Minister of Agriculture and Fisheries, Honourable Claudia Mariator, the Otea Polotai Braufosi, it is an honor to welcome you all to our celebrations of the World Food Day and International Year of Fruits and Vegetables 2021. Now, Samoa is founded on God, and it is therefore most appropriate to begin our formalities this afternoon with prayer. And I am humbled to invite Reverend Nephew to beseech God for his blessings on this special occasion. Lausuma I Whawhenua. Ili swafa man mano Yesu Karisto, Taro fatwairo oto paia man. Greetings in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Let us worship God. Pano na watu mato loto la ufio dia di ie. Wana la ufio e manui ai le nei famon moe. Mato balau lo ngang paia. Tato uaina mato mane. Manui ai le nei fata singa. Mai uatuai me umai le di inga o la ufio. Ono Yesu Karisto ana ai la mato ta. Amen. I will be reading from the Scriptures, the Gospel of Mark, chapter 14, verses 14 to 16. Let us hear the word of God. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion for them and cured their sick. When it was evening, the disciples came to him and said, "There is a deserted place. This is a deserted place, and the hour is now late. Send the crowds away so that they may go into the villages and buy food for themselves." Jesus said to them, "They need not go away. You gave them something to eat." May God bless us through the reading of his most holy word, and unto him be glory and honor and praise. Amen. I have chosen as a text verse 16 from the Gospel of John. We just heard Gospel of Matthew. Jesus speaking to his disciples. They need not go away. You give them something to eat. I have also chosen as a theme for my short sermon, the theme for the commemoration of the World Food Day and the International Year of Fruits and Vegetables this year. Let me quote, "Our actions are our future. Better productions, better nutrition, a better environment, and a better life." The debate we just heard between Jesus and his disciples is not so much about food, but compassion. Jesus refuses to send the crowd away to the market, but chooses to embrace them with love and compassion. According to the Gospel of Mark, chapter 8, verse 2 and 3, Jesus said to his disciples, "I have compassion for the crowd
because they have been with me now for 3 days and have nothing to eat. If I send them away hungry to their homes, they will faint on the way, and some of them have come from a great distance. The Gospels reminds us of our obligation as leaders of Samoa and of this great organization of the United Nations to overcome hunger in the world. Sadly, our economic systems and trade rules are designed to send hungry people to the market. Many of them have fainted and died on the way. Today, more than 5 billion people are hungry and undernourished worldwide. Hunger has increased, not as a result of poor harvests, but because of high food prices, lower incomes, and increasing unemployment. In his compassionate feeding of the people, Jesus teaches us another way. Because the market is designed only for people with money to spend, we must find a way to provide food for the poor and hungry, or they will faint and die. In the story of Jesus feeding the multitudes, we learn the need for sharing food with others. Today, food is wasted while others die of hunger. Hunger and malnutrition is the #1 cause of death worldwide. To share our food will not only help those that are hungry, but also those who are poor and sick. It is not easy, and we cannot do it by ourselves. But Jesus reminds us today that with God, all things are possible. This is our calling as leaders of Samoa and of this great organization. It is sharing our food with compassion, that no one shall faint and die on the way. Our actions are our future. Better productions, better nutrition, a better environment, and a better life. Ia mami o tele ono o Yesu. Amen. So tātou taha. Ia tua sili e sero mātou tamā. O lea fio i lunga nina. O mātou vivi i whaafitai la o fio. Awa o whaataunuina i na manuia le nei whaamuemoe. O le nei whaanapot putonga o le lanonangi a maise no mātou mālo Samoa. Wā le whaataunuina mea tau mawhi. Ina ia maua le soifua manuia ma le ona lei o mātou tanga. Whaatai le tua i lo walofa. Wau o le nei atunu o Samoa wa e whai mo mātou tofi. Iona lawe Eleele marona ngātai whani. O le puna o au whamanianga e tele o mātou mau. Ana se mai ai tau whamanianga mo le whonga tau mawha o mātou tanga. Whaatai lo mātou tua. I le nei whamua mo e tau. Hapia nā na mātou whaatau aina me tau mawha. Ina ia mātou maua ne soifua māloro ina. Maleola lele. Ina ia maua pera no mātou mālosi. Ia wā au mga kuena whenga ia. Whaatai no mātou tua i la tuspa ia o mātou whanongoa. Awa whiona ia wā pera. Mai i mātou e whaatonton o mātou wang. Mai se no ngāna pa ia o no mātou soswansi. Whaatai sinsini o no rolofa tu noe ana ia Yesu. Lona soifua mamana o fo atoa mai. Tonga reinaia mātou anasai. Mātou Taro no mātou utua. Mo Samoa mo ana tangata.
Wana whainga mālo, nā tō ua wea, mō mātou taita. Mai sena nei, whaalapo tonga o le World Food Organization. Nā nātou ngā wenga whai pēr, ina i ola manuia, tangata o le nanonang. Taro mātou tua, whaamanuia la uwhio ia te nātou uma o lo ngā kui. Whaamanuia i le nei aso, ma le nei whaamoe moe. Mātou uma o mawhaiona au hei mai. Ia mātou maua au whaamamianga e tele le ngata i tiku. O le mātou whau a meisi o lo ngata. E whaapea lama o na hiku ai, me umalama i le vi inga o la uwhio o mātou tua. O mātou si maanga sana, whaamangalo mai i mātou umalawa taito tasi. E ana lo lawa suafa i Jesu Kariso no mātou ori, wana tuai no mātou tā. Amen. O lea ua te ilangi le whapolo ma le whaasangi, e pe ona sa wina e sunga i le whawhiangainga. Ia, e lea sanga tonu, a ere te talo, ia sanga whamanuia le atua i tiu te mga luenga, a wale atua, ma lona whina ngalo. O le temi nei o te walau atua i male anganga whalaro tele, i lau whionga i le pāle mia, It is now my great honor to invite the Honorable Prime Minister for her keynote remarks. Lau whionga i le pāle mia. Ai au tele i te ina au maungaloa, ma tala le taafi tua lua. Lea na ifo ai le aso le ainga sasa umani. E mō lava ona o whāturo watu i paia mamamalu ua saunei. I le sua lau sunga i le taitai o sauninga lau sunga whātawhanefu. A whio sui mamalu o le kāpeneta ma minister Lambangu. A whio mai a tātou paanga whaamau maro. Ia ai mai se le whaatong sili o le ofisa o le FAO i le Pasifika i Samoa nei, Sian Sean Yao. Ia ai mai se le mamalu ma le paia o le awala ulia. I would like to acknowledge our colleagues, Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps, Ms. Yang Yao, the FAO Sub-Regional Coordinator for the Pacific, distinguished guests, ladies and gentlemen. This address will be delivered in Samoan, so a copy of the English version has been distributed to our non-Samoan speakers. I'm sure you don't want to sit through two versions of this speech. But thank you for your presence. Ia, whamarol soi fo maua malalangi ma, whamarol fo lau mana tautai. Le ava man whaaloalo e tauai o te whatalofa ma ofo alofa atu, i lo outou paia ma lo outou mamalu. Wa whio ma tala au mai, se o tātou patipitia whatasi le whaamana tuina, o le aso whaapitoa mo tau mafa o le laulani. O le sini au tu o le nei whaamoe moe e whapea o a tātou ngā roinu whaatino o lo tātou rumanai lea. Ia si itia o loa ngausi, si itia le lelei o tā mafa, si itia le lelei o le sio manga ma le soifuanga. O le lua ai nei o tausanga o le whaamana tuina o le nei whaamoe moe, a o ia i pēr le lalulangi i a whianga o le whaamai o le koviti sfuruipa. E pei ona mōri mawina ai le a whiatele o le loto i Fale, ma le tamau a inga o le lalulangi. E le ngata i lea,
ua mai tau ina fo'i a fianga I au nanga mga luenga whatino tau le soifua maloloina ma so se vaenga ma oti o le atinae o so se atunu o nei a fianga uma ua lamati ai ma le saunga le mumu ma le malu pui puia o ta mafa mo le lalulangi atoa e ui lava e le o a fia Samoa mo le tangata mai le nei whamai. Ai ua paia lava le ofi mali e mai o lui tau o le whamai I tutonu o le tatou atunu. O nei lui tau e afua mai o na oa fianga o le tamau a inga o le lalulangi. Ma atunu te tele o lo whamoe moe iai a tatou atina e sese. O le so o lo whamana tuina I fo'i I tau sanga whabao malo mo whala au whaisua mo whala au ta umawhamata I le lua whelos futasi I lona sini au tu ia si itia whalawi loa ma whainga whawae e amana ia I le ta ua o le ta umafa I whala au whaisua mo whala au ta umawhamata ma whata ua le au ngā o nei ta umafa ile soifua maloloina. Ua lau sila fia le tāua o mea ta mafa ia Samoa malananga no. Ai mai se o le sootanga o tātou tangata maona lau Eleele ma le ngata I whana. Peitai o lo sitia pea le whaalangolango o a tātou tangata I mea ai tuku apa, mea ai tuku aisa. Ma mea ai o lo awina mai e tuku I whafa. O mea ai nei, o maolunga ai a wanoa, o le awhia ngō fia o tātou tangata, mai wha mai le pipisi e pedo le mai suka. O le toto maolunga, ma ngase a awhia ai whatunga o si tulo. Ai sili o nei whawhita o le uma, o le whaiti ai lea o le ta umafa, I mea ai paleni. Ma le puipuia o ta umafa mo Samoa ma tupulanga o whai mai. Ua o lava I ngata I Fale, ua le tau mate le awhianga o ta umafa o lo maua mai. Ona o awhianga o le swinga o le tau, ua whaaleanga I nai amu ma au. Ma ua lamati ai le ola wia, fi ngota o lo iai. E tusa mali poti sa tu fatasia e FAO ma le matanga luenga o soifua maloloina. E fatatau I le tūlanga o le manu pui pui o ta umafa ma le ta umafa tatau o tangata Samoa. Sa mani no ai le totele o le whaitau a whai o tangata matutua o Samoa. Ua afia I whaamai le pipisi. Ona o le ta umafa tatau I mea ai paleni. O loo whaino mai foi I nei li poti. Le si itia o le tangata Samoa ua awhia I nei tu ai na whaamai. Ai maise, ua amata, o na awhia ai ma tupulanga talabou o le atunu. O le ala lea e ave pea le whaamamafa. Ma le whata ua le maro I a wala e sese. O pui puinga ina ia unai ai le ta mafa tatau I mea ai paleni ma le maua pea o ta mafa mo Samoa I taimi unga o se taimi o le so o le a whaalawi loa loa ia ai fo I se tasio ngā luenga tele o whaingoa ina o le ripoti mo le whaanga sorongo vaenga ese o ta mafa I Samoa lua afe tō sifuru. O le simi au tu o lea ripoti. O le whaia o ni swinga le lei, mo le whaanga soronga o vaenga ese o ta mawhai au wala tala whengai. E tali atu ai swinga o le tau, ma le mautinoa, o le soifua maloloina le lei o tangata Samoa. O lo susolo whaatasi lava manu lauti o le ripoti, ma le sini au tu o le nei wha moe moe, e au wala atu I a tātou ngā ruenga whatinu.
O se whaamanatu fo I lea mo I tātou uma, ina ia whataua awala o puipuinga o le tūma mālau tele, ina ia maua pēa masaunga le mū tā umafa mo Samoa. O le tāua lea o le tātou ngāruenga whatino, awai le mawhai, o na tātou ausia nei mau whamoemoenga, I ona tūlanga au te tele, pe ao tātou le ngā rurue whātasi. O le vai tau tonu le nei, ua I loa ai, ua I longa ai, o na toe foi tangata Samoa, e ngalue ina lau Eleele mangata I Fale. Ona o le unai ma le whaamarosi au pea, ale matanga ruenga o whātoanga mwhai ngā whaiva. E awala mai por kalame whasosoani ese, ina ia saunga le mū, ma mauta o mawhapea Samoa. Pei ona mai tauina I le nei vai tau, ua tele ina whasifu atu, whatula au, ma mea whai ngā ruenga tala whea nai, awa ale ati na ino whatoanga malafu mani. O nei por kalame, o por kalame whasosoani, polo keti ese, o loo whaamanuinga nai pea Samoa, e awala mai lea ia tātopa anga whaavao malo mai whafu. Ma ua loa tausanga, o whasosoani mai pea nei pa anga, I le ati na e ina o Samoa, iso se vaenga o lona tanau aina. O le aunga, ma le whatumutumunga o nei por kalame whasosoani ma polo keti. E toe whiso tai lava ma le sini au tū o le so e whapea au tātou ngā lulue whatino o lo tātou lumana ilea. Ia si itia o lo ngausi, si itia le lei o tā mafa, si itia le lei o le sio manga ma le soifuanga. O se ngā ruenga e mo o mia ona o tātou ngā lulue whatasi iai. Awa e talitonu se manatu, e te vawe tau nuu pe a e malanga tō tasi. A e siri atu ona mamau le tau nuunga pe a o tātou malanga whatasi. O le mea lea e mamori atu ai lea ngā whaafitai ma le whaamalo. Ia tātou whai whaatoanga uma mai lātou o loo whangotaina le ngata I Fale. Whaamalo le ngā lulue, malo foi tautua matavela, ua mawhai ai pea o na mauata umafa mo Samoa. Ai mai se, o loa tau whatoanga, o loo awina atu, I māketi I atu no I whafu. E le whaititia fo I le ngāngo le whaafitai, I le ngā ruenga whita o lo whaatino ina e pāanga uma o le vaenga maoti o whatoanga mawhai ngā whaiva. I company mawhala ko tonga tu maoti, o a tātou pāanga whaavao malo. Whapea fo I a tātou pāanga mai le Pasifika atoa. O la autou ngā ruenga whaiwhai pea, o lea ua mori mawinai le si itia o le tūlanga, o a tātou ati na e tau whatoanga, mawhai ngā whaiva. E le ngata I whisosoani tau selengi, a e sili o na tāua o to mai maanga wā, o loo saaina mai, a wā le whaalelea pea o awaunanga mo mia, e whai whatoanga ma le autau tai. O nei ngā ruenga whatino, o loo mautino ai, le mau ta umafa pea o Samoa. Whapea le marupui o a tātou mea ta umafa, mai whaamai e ono a awhi ai. Ma lo le ngā rue, ma lo le whaiva. A ole I whai winas whamtalanga le nei tūlā, e whaafitoa lava se whaafitaitele, I le ofisa au tū, o le FAO I le Pasifika whaapea le komisina o le malo o Peritania I Samoa nei. O la au tau whasoasoani,
ua mawhai ai o na whaatinoina le ni whaamoe ma le manuia. In closing, I would like to acknowledge all our stakeholders and development partners from the private sector, NGOs, donors, and regional and international organizations for your continuous support towards our agriculture and fisheries initiatives and efforts. A special acknowledgement is extended to the FAO Sub-Regional Office for the Pacific and for the British High Commission for the financial assistance that has made these celebrations a successful event. I wish you all a successful and happy World Food Day and International Year of Fruits and Vegetables 2021 celebrations. Ia manuia tele le whaamanatuina o le asu whaapitoa mo ta mafa i le larurangi. Ma le tausanga whaapao malo mo fuala au whaisua, ma fuala au ta mawhamata. Mo le tausanga lua afe lua sfutasi. Soifua ai manuia. Malo whaftai lo whionga le pāle mia, mo le saunoa mā malama, o pāle la e ai le awhia. Ma e mātou te Taro, ia sanga whamanuire atua I tūte mga ruenga lo whianga I malawa whionga, a wale manui o Samoa. Thank you very much, Honourable Prime Minister, for your keynote remarks. I now invite the FAO Regional Coordinator for the Pacific, Mrs. Xianjun Yao, to deliver her World Food Day message. Ms. Yao. First of all, I have to apologize my disability of my Samoan. So my speech will be delivered only in English. Your Excellency Prime Minister Fale, Your Excellency Minister of Agriculture and Fishery, Eleele, Cabinet Ministers, Member of Parliament, members of the diplomatic corps, heads of government bodies, members of the private sector, civil societies, ladies and gentlemen, very good afternoon. Talofa lava, it's my great pleasure to welcome you all in the name of Apia, United Nations Food and Agriculture Organization, to be the national celebration of World Food Day 2021 and also the year of Fruits and Vegetables 2021 in this beautiful town of Apia. I consider it a great privilege to be able to stand before you in person, knowing that many people in other countries across the globe are not able to enjoy the simple pleasure of this kind of interaction due to the challenges posed by the COVID-19 pandemic. As we come together to mark this very important occasion, it must be acknowledged that these are very challenging times in the whole world. The worsening impact of the COVID-19 comes on top of the pre-existing challenges such as climate change, natural disasters, poverty, including also the non-communicable diseases related with the malnutrition and hunger, and also other challenges. These have been the major and also negative set of the impact on agri-food systems, and also efforts to provide for the world growing food demand, which is also a challenge for which I feel will continue to work even harder than before.
in collaboration with the government of Samoa, international and national development partners, the private sector, farmers, fishermen, and also various community groups to our camp. Despite the circumstances, the theme of this year's celebration of World Food Day, our actions, our future. Better production, better nutrition, a better environment, and also better life. Inspires hope, a hope that should be deeply rooted in collaboration and the spirit of working together to build a world free from hunger and malnutrition. I must commend the Samoa government's role in working with Fale to co-organize this very exciting event to celebrate the World Food Day 2021. I'm also very impressed to see that the government coming together with the Samoa Women's Association of Growers, Samoa Hotel Association, British High Commission, and other key stakeholders in the food and agriculture sector, united on the call of this theme of the World Food Day, but in particularly for a healthier and more prosperous Samoa. Samoa and also most the Pacific countries covered by the FAO sub-regional office have sufficient food in quantity in general. Still, there are innumerous challenges before us. Non-communicable diseases and obesity, for example, is one of the biggest problems we face. There is an urgent need to promote fresh, nutritious, safe, healthy food, which are often easily accessible and cheaper options for local communities. We must encourage people to stop thinking of shopping for highly processed food because of the high sugar, salt, and fat contents. We must promote the idea of thinking fresh and also eating fresh from the garden. Today's collaboration between the government, private sector, and civil societies in promoting healthy living is a great example. But we must continue with this message even after we leave this gathering. We need lifestyle changes at home, where charity begins. In this part of the world, and from what I have witnessed since I arrived here in Samoa, it really does take a community with collaborative efforts to ensure food for all. The celebration of today feels like Samoa is one of the big villages coming together for the benefit for all. And it's something that we all should be proud of. Climate change is another major challenge as countries are confronted by changing weather patterns that have a real impact on farming and food systems. Healthy lands and oceans ensure enough food for everyone, not only for the current generation, but also for the future ones. In the Pacific, the land and oceans represent food and nutritious living. Sadly, these natural resources are under numerous threats from climate change and sea level rising. These are just some of the challenges of our time, but we must not stop in trying to overcome them. The celebration of the World Food Day and also the International Year of Fruits and Vegetables and all over the world is part of our efforts to address these challenges. I want to note that our office in Samoa has been providing support to all our Pacific countries with the World Food Day celebrations. But because of Samoa's generosity in hosting FAO's sub-regional office for the Pacific Islands here in Apia, and the fact we are here in Apia in person, so we are able to do it a bit more here
today in Samoa than any other countries in the Pacific. This, of course, comes on the back of a very successful Seas Solutions Forum I feel hosted very recently, in which Samoa played a significant role for its success, for which we are very grateful. I'm also very excited to note that the Honorable Prime Minister will today launch some of the concrete results of our ongoing partnerships with the government of Samoa and also by the Minister, Honorable Minister as well. So globally, I feel as the leading agency working on food and agriculture has developed a toolbox which we are confident can help mark an impact on many of these complex systematic problems. The theme of today's focusing on better production, better nutrition, a better environment and better life speaks of FAO's commitment to support Samoa and also other our member countries, and work towards a new strategic framework of FAO starting from year 2020 to 2030, which identified actions and inputs needed to make the four betters a reality and also leave no one behind. So on this note, and also in conclusion, I want to thank you all once again of being here. I wish you all a wonderful day of World Food Day and also the year of International Year of Fruits and Vegetables. Thank you very much. Fa tai. Thank you. Thank you, Mrs. Yao, for your World Food Day message, which re-emphasizes the significance of this year's World Food Day theme. It is now my honor to invite the Honorable Minister of Agriculture and Fisheries to lead us with two significant achievements, the launching of two significant achievements, the Samoa Food Systems Pathway 2030 report, and a new Taro variety for our export markets. Laufiong and Minister. Anatu lewa mai ana pai pai ufanua upura tatu taiao maleaso. Wale fi mai ma tala mai ao pia maulunga o tatu balaulia. Malufala tala lei malam suma ele te tai sauninga. Malufala malo ne fio la ufiong ele te mai tai palmia. Minister Kapeneta, Minister Olango, Tatu Paanga, ma Tatu Malo mai fafo. E mai se le pa ia maulunga sa mo poto fa ulunga tanga wenga, ala mo tonga malo. Ya mai mo mai ya Samoa, Isamone. E mai se le mai mo mai Samoa ya tu mau. Ya fa pito nga fa sitala wale, pa ia o vai fa toala. Ola fa va Samoa. E lua nai whaenga o tula i nei aso le whaaloloaina o whaaloloa lua. O le ripoti lea o le whaasolonga o whaenga ese o tau mawha i Samoa lua whetol sifulu. Ia, ma le whaaloloaina o le tasi fwoi o susuenga le tā pena. E le tātong tanga luenga e whotua i mai ai sesi i tua i ngā talo. Fou. I tonu o le whalanga mai o talo whai mo ai susuenga i tonu o le tātou o tunu. Ia te aula le awa ma le whaaloalo, le whailoalo i atuai le lipoti o le whaasolonga vaenga ese o tau mawha Samoa luafe tolu sifulu. O le nei ripoti o loo whailo aita iala mo swinga ma tā penanga ina ia mausali le soifua maloloina o tangata Samoa. Pausia le manulauti ia tinae e maua i pēr tau mawha sau manemu a leni ma tue tau muwhi. O le nei ripoti o mawhai o na tu whatasia e afua le finangalo ma manatu whaali o le mamanu o le atunu i Fontana ma wha taritanoanga sa whaia
ka pea whamaunga masa I lilinga I le tūlanga o lo iai le tamau ainga o Samoa. I le tūlanga tau mawha pāleni. O lo whaari manino ai fōi I le nei reporti whautuanga, a wala, a la fua, e una I ai le whaanei au vaena I se ese I atina e tau mawha I Samoa. Pau te whiawhia lava e whai lo ato le nei ngā luenga, sa lamulamo ma whatu peina e whalako tonga, tau mawha, whatoanga. Lo fisa o whaurulunga le malo o whatasi o le FAO, whalako tonga tupe ma tina e tau whatoanga. Mai le whai titia ai le ngā mawhawhitai, ato ai le lamulamusua whai pea tātou paanga mai whafo, I le tau wha tūlanga ina ma tū whatasia, o le nei report ina ia maua pea le whaasolonga o tau mawha SS le Samoa lua whi tōs furu. Mai mātou te tatalo atu pea ia te au nini star ma tanga I wenga. Ina i o tātou maua pea le ngāngo le ngātu e whatasi. Ina I whatu mawina pea ai tau mawha pāleni, tau mawha soifua marolo ina ma tau mawha tau ngofie mole mamalu o tātou tangata. Our first launching this afternoon is for the Samoa Food System Report 2030. It is my pleasure as a Minister of Agriculture and Fishery to launch the Samoa Food System Report 2030, informing the pathway for transforming food system for a resilient and healthy Samoa where no one is left behind, and for the achieving sustainable food and nutrition security and affordable for healthy diets. This report presents a pathway to transforming our food system based on the finding of the 2021 National Food System Summit Dialogue and evidence that was status of the food nutrition security and proposed solutions for improving sustainable and resilient food system in Samoa. I wish to acknowledge the financial support and technical assistance provided by the Food of Agriculture Organization FAO and the Resident Coordinator Office of the United Nations, as well as the International Funding for Agriculture Development, IFAD. I also wish to acknowledge the support of all our stakeholders and contribute to the development of Samoa Food System Pathway 2030. We humbly ask for your continued support to work together with us in improving our joint effort for achieving sustainable food and nutrition security and affordable health diet for our people. O tātou paraulolo na lua, e ala lea inisi fo I o aluenga tāua wa maea o na ausia e tātou mtanga aluenga. E pe an silfia na tātou wafia I le tūlanga o whaama. O le lenga na matua tafi umai le ati nai o Samoa I le tūlanga tau talo le tātou tulu. Salo leo wa savani le wasu tau sanga. Talu na tātou wafia I le whaama I le nei. Peitai, e lei moe no ai pe mate le whatuatua I le mtanga aluenga. Mai bea nei tūlai mo le toile ngā mwhawhite tele, ia I lato uma na taitaia le mtanga aluenga I tau sanga futia wola, futia o sola ma so wala, ona o le le mapu o neisu usuenga, na mafu ai o na tātou tau nuku mai tai au nei. Wa iai nisi talo fau, e ala isu usuenga sa whaia, ina watafi e sea tātou talo sa tātou masangi e talo sa moa. Sa whai ma poutu o le atunu, I ma keti whafu, ma vea ma se poutu e mau ai tātou tupe maua I atunu ma mau. I sa I ringa, I futia o sola ma so wala, wa iai nisi o talo fau o lea wa whatu lai me le tengile nei, ma o matua whalango lamo iai le tamau a ingo whatu anga, ina ia una iai e tātou toi maua le talo le lei, e le ngata ina le leile tau mawha,
ma whai o na te te atu I tūlanga tau whama. Ma ia e tātou talo lo whaasoro le teimine e tā o le talo Samoa lua, ma le tātou talo Salani, ia ma le tātou talo fusi. O le aso nei, ia o leo tātou mafuta o no le whanau loa ina. O le si fo I talo fau le nei umaua mai, u whai ngoi ina. O le talo babi. O le talo babi la. O le talo le whapea babi lona fua mai. A pe whamasina wa e vai si talo. Ma nei ala poto toa le leilo na aan. Te mata mo fio ni fōli. Ia, o le aunga le nao le wha moe o le tātou Aftanga nei aso leo tau vai atu le laulau lea e tu mai leo tu tau ang vale. Ia, o talo na vave na, o fōlinga na talo masalo pe wha le lima masina. Ia, o se I lunga ma ua tala whea ngai le lei, e le aisa tangata whatau talo e le whi whataua, iang whetau mawhai. E le ngata foi la I Samoni. Ia, a o atunu mamau, na e tau te sila fia, e tau ngawhai atu le tātou malo I tala. Ia ua whao mai isi atunu tātou maketi. Piti, lalo tonga, mai isi atunu. Ia e rei mapu ai tātou tau mwhainga o leo a fusu le talo Salani, fusu le talo Samoa, fusu mai isi talo ia na mai mua, talo mua, sano mua. Ia lea laua tau nu mai le sisi ampini le. O le talo vale, e fiso soani mo le whalau te leina o le tātou export market. Mo le awin atu I New Zealand. Ia sila mai mo mai la tātou watano. Samoa nei, ai mai se Samoa le nalolangi atoa. Ia tau tua nama o tok tātou talo wawe le la watu. Ia tau te tau mamafa I nisi talo nisi atunu. Ai whaasana tonu mai lo tau whinangalo e whatau tātou talo wawe le la a matana ua wai mo le tātou market I whafo. Our second launching for this afternoon is the new variety for export called Taro Babe. I'm not sure why the CEO didn't have a translation for what Taro Babe means in English. Taro in English is taro, and Babe in English is fast, which means I decided today is Taro fast. It is my pleasure again as a Minister of Agriculture and Fishery to launch our new taro variety that has been added to our 4 approved taro variety for export. As you have learned that our new government has decided to have a new division called Export Authority. And this is one of the main reasons we have decided to develop this, to make sure we have all the best variety of taro. As you can see on the table there, these four best for today. Look pretty and big like me. You will have the opportunity to taste this new variety taro today and compare with the other 4 approval export variety, which our Samoa 2, Taro Salani, Taro Fusi, and Taro Tanumalala. I would also like to acknowledge and thank you for the opportunity for our development partners. Thank you, Whaftaitele, for your great support and your continued support. Our farmers and exporters that has been involved in the contribution of our ongoing Taro improvement program. And I'm looking forward to this new taro variety being selected from our program for the food security and nutrition for our export market. Ia, o le whamtalangan na pa ia malimari o le tātou wala ria ni aso, mai o te whasisila lo ia I ma te tala lo ia, e tātou porkalame mo tamafa le laralaki. Ia atoa I fo I tūlanga tau li poti, whapea le talo fast o tātou uma. Happy tasting, everyone. Yeah, whaftai lava I lo fio ni staff ato anu whainga whaipa. Thank you very much, Honourable Minister.
e pa iman malu o Apia ia polo o ye kopi o tato ripoti lea mai al tato sauni aloa ia e maua le kopi ai wha maruru atu lai Taro na ole mai moa lawa wha mol e ia mai intati e pula ia e pa ia male malu o le Apia o mai ai tato sauni aloa ia e toi hawe ia o whai masui o le fioma ni staff ato ang whai ngā whai mole toi whaatai tō a fioma ni talanga ni tō a lo sumai whawhenai lo fioma ia man ia o lewa iai ia tato whaalau loa fo displays e mo le wanoa e asi tuai o le tausanga le nei i laulangi o tausanga e mawhang whaamantuai nei le whaatawaina o whalau whaisua ma whalau tau mawhamata ia alo tapenga mai fo ia le spaanga o tato tangaruenga o tangata mai mo mai whafo o le Samoa Hotel Association e tapenga fo me tau mafa o le tato ko kalame e umarta le iwar pone ai whamaruru atu e le mo le whangu me ai tarafea mai pale ni mo tato soi ko maruruina ia mai atak po kalame te o toi fo i tau maoto tau lawa to mai tō ai hang tō le whaatari ap tatu paanga i e tau te mafuta nei a fiafi ia ma ro whaftai I'm waiting for the boy to bring the bags. Oh, you got to put it in the bag.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.